हौजेक थबकी पाउ पिजरी। हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की हांगदुना लेरिबा जूनियर ग्रेड ट्रांसलेटर पोस्ट मरी की दमक थवाई यावबा कैंडिडेट सिंह की दरखास्त कौरे मसागी चही 19 हेंदबा महई की थाक इंग्लिश मणिपुरी लिंग्विस्टिक मास्टर डिग्री लोइरबा सिंहना थासिगी 19 फाउब की मनुंगदा दरखास्त पिसलकपा यागनी हाइरी। इंडियन आर्मी ने थादरपा नोटिफिकेशन इन्ना अग्निवीर की हांगदुना लेरिबा फम सिंह की दमक मसागी चही 13 मखाइदगे 19 फाउब की मनुंगदा लेबा महई की था क्लास 8, 10, 12 लोइरबा सिंहना थासिगी 15 फाउब की मनुंगदा दरखास्त पिसलकपा यागनी हाइरी। NEIGRIHMS na thadorokpa notification amagi matung inna group B amadi C gi hangduna leiriba post singi matik chaba candidate sing dagi darkhas kauri hangduna leiriba form sing adude nursing officer chamaga manga storekeeper ahum radiographer ahum medical social worker ama technician endoscopy colonoscopy ani technician nuclear medicine mari health inspector ama junior account officer ama junior engineer electrical ama pharmacist ama technical assistant ama ECG technician ama sanitary inspector ani security guard ama record clerk ama driver grade 3 ama amadi dark room assistant amane hariba firm sing asigi damang masagi chahi 19 dagi hendriba hariba posting asiga chanaba mahai gi thak loiraba candidate singna ngasi fawbagi manungda darkhas pisilakpa yagani hairi। NIT Manipur na thadorokpa notification amagi matung inna hangduna leiriba non teaching post singi damak darkhas kauri hangduna leiriba form sing adude DY registrar ama medical officer ama technical officer ICT ama junior engineer electrical ama library and info assistant ane technical assistant ama superintendent ama SAS assistant ama pharmacist ama senior assistant ama junior assistant ani technician ani amade lab attendant amane hariba posting asigi damang masagi chahi 19 fawgi manungda leiba posting asigi chanaba mahai gi thak loiraba singna mathang thagi me tang mari fawba darkhas pisilakpa yagani hairi। मथक्ता पिजरीबा थबक सिंग असिगी अकुप मरोल बाबूपरादा लेबा जॉब सेंटर दगी खंगबीबा यागने।